салом шунавандагони азиз, таҳаввулоти хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри хабарӣ мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. имрӯз 9 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро бо тасдиқи реҷаи нави парвозҳои чартерӣ аз Русия шурӯъ мекунем. сетоди ҷумҳуриявии мубориза бо коронавирус дар Тоҷикистон тасмим гирифт ки аз 9 то 31 октябр аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон 107 парвози чартерии иловагӣ анҷом дода шавад. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон хабар додааст ки ҳамаи парвозҳо тавассути ширкати ҳавопаймоии ватании Somon Air анҷом дода мешаванд. ҳама парвозҳои чартерӣ тибқи мувофиқа бо мақомоти ҷониби Русия анҷом хоҳанд дода шуд. вазорати корҳои хориҷӣ хотиррасон мекунад ки ҳамватаноне ки мехоҳанд ба Тоҷикистон биёянд бояд шаҳодатномаи набудани сирояти коронавируси нави COVID-19-ро бо худ дошта бошанд, на бештар аз 96 соат ё худ 4 рӯз пеш аз воруд ба Тоҷикистон дода шуда бошад. кӯдакони синни то 3 сола аз пешниҳоди чунин шаҳодатномаи тиббӣ озоданд. рӯйхати шаҳрвандони Тоҷикистон барои шомил шудан ба парвозҳои чартерии содиротӣ мисли пештара аз ҷониби комиссияҳои махсусе ки дар назди сафорат дар Москав ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирск фаъолият мекунанд тартиб дода мешавад. дар айни замон афзалият мисли пештара ба шаҳрвандони осебпазир, хусусан беморон, занони кӯдакдор ва пиронсолон дода мешавад. шаҳрвандон метавонанд аризаҳояшонро барои бозгашт ба ватан ба шакли электронӣ ба суроғаи charter-russia@mpa.tg барои баррасии минбаъда ба комиссияҳои дахлдор ирсол намоянд. дар идомаи парвозҳои чартерӣ хабари дигарро мешунавем. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки сетоди ҷумҳуриявӣ бо мақсади содироти шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷумҳурияи Қазоқистон қарор қабул кард ки аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air рӯзҳои 12, 19 ва 27 октябри соли 2020 ба самти Душанбе Алмату-Душанбе парвозҳои чартерӣ анҷом дода шавад. парвозҳои чартерии содиротӣ тибқи мувофиқа бо мақомоти Қазоқистон сурат хоҳанд гирифт. ҳамчунон вазорат огоҳ мекунад ки талаботҳои санитарӣ ва эпидемиологӣ ба мисли доштани шаҳодатномаи тиббӣ, набуди коронавирус ки надзиртар аз 4 рӯз гирифта шуда бошад ва пӯшидани ниқобу дастпӯш барои мусофирон тавсия дода мешавад. мавриди тазаккур аст ки ҷумҳурияи Тоҷикистон аз давраи шурӯъи пандемияи коронавирус баҳри баргардонидани шаҳрвандонаш аз як қатори мамолики дунё дар мувофиқа бо кишварҳои марбута парвозҳои содиротиро фароҳ мондааст. аз ҳама бештар чунин парвозҳои содиротии чартерӣ ба Русия анҷом дода мешавад, чун маълум аст ки талабот ба парвозҳои чартерӣ бештар аз Русия ба самти Тоҷикистон дида мешавад. шумо таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед. аз Русия ба Қирғизистон меравем ва назаре ба ҳаводисҳои Бишкек мекунем. президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ошкоро омодагии худро барои тарк кардани вазифаи сарвари давлат эълон кард, аммо танҳо бо як шарт. шарти Сооронбой Жээнбеков ҳамин аст ки пас аз тасдиқи роҳбарони қонунии мақомоти иҷроияи ҳукумат он метавонад тарки мақом кунад. сарвари давлати Қирғизистон ошкоро ишора кардааст ки кишвар бояд роҳи қонуниятро пеш гирад ва қайд кардааст ки вазъи сиёсии ҷумҳурӣ ба нуқтаи муҳиме расидааст. мо бояд вазъи мавҷударо ҳарчи зудтар бо роҳи ҳуқуқӣ баргардонем. пас аз тасдиқи роҳбарони қонунии мақомоти иҷроияи кишвар ба роҳи қонуниятро пеш гирифтан ман омодаам аз курсии президенти ҷумҳурии Қирғизистон равам, гуфтааст Сооронбой Жээнбеков. барои ҳалли вазъ Сооронбой Жээнбеков пешниҳод кардааст ки интихоботи нави парлумонӣ таъин карда шавад ки дар ин маврид қарорро комиссияи марказии интихобот қабул хоҳад кард. ҳамчунон сарвазир ва аъзои ҳукуматро ки пеш аз буҳрон ба кор мекарданд аз вазифа сабуктуш кунанд ки ин барои таъиноти нави заминаи ҳуқуқӣ фароҳам меорад ва барои вакилони парлумон барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд амниятро таъмин созанд. ба гуфтаи президент ҳеҷ мансабе аз тамомияти арзии кишвар ваҳдат ва сулҳи мардум болотар нест. ман аз тамоми нерӯҳои сиёсӣ даъват мекунам ки сулҳу оромӣ дар кишварро ҳифз кунанд, мардум ва ҷомеаро аз ҳам ҷудо накунанд.
تاکید داشته است سورونبای ژینبکوف. یادآور می‌شویم که روز 5 اکتبر هزاران نفر به نشان اعتراض علیه نتیجه‌های انتخابات پارلمانی در قرقیزستان به تظاهرات برآمدند و روز 6 اکتبر کمیسیون مرکزی انتخابات آن کشور تمام نتیجه‌های انتخابات را بیکار کرد و انتخابات برگزار شده را بی‌اعتبار دانست. خبر را در ادامه حوادث‌های بشکک ادامه می‌دهیم. پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف فرمان را درباره استعفای حکومت با سروری سروزیر قوباتبک بورونوف امضا کرد. در این باره خدمات مطبوعات سروری آن دولت خبر می‌دهد تا تشکیل حکومت نو اعضای حاضر وظیفه‌های خود را اجرا خواهند کرد. پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف فرمان را امضا کرد که موافقان استعفای سروزیر قرقیزستان قوباتبک بورونوف قبول کرده شد. حکومت جمهوری قرقیزستان نیز استعفا داده است. سروزیر، معاونان سروزیر، اعضای حکومت جمهوری قرقیزستان موافق وظیفه‌های قبلا اشغال شده تا تشکیل هیئت نو حکومت جمهوری قرقیزستان ادامه خواهند یافت، گفته می شود در پیامی رسمی. پرزیدنت قرقیزستان قوباتبک بورونوف را پس از استعفای حکومت از وظیفه سروزیری آزاد کرد. پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف فرمان را امضا کرد که موافقان مطابق قسم 5 ماده 23 قانون کنستیتوسیونی جمهوری قرقیزستان درباره حکومت جمهوری قرقیزستان قوباتبک بورونوف از وظیفه سروزیر جمهوری قرقیزستان آزاد کرده شد. اساس آزادشوی از مسند سروزیری اظهارات خود قوباتبک بورونوف بود، گفته می شود در خبر رسمی دفتر مطبوعات رئیس جمهوری قرقیزستان. این فرمان درباره از وظیفه سبکدوش کردن رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان اورازبک اپومبویف نیز از جانب سورونبای ژینبکوف به امضا رسید. خبر خدمات مطبوعات قید می‌کند هر دو فرمان از لحظه امضا شدنشان اعتبار پیدا می‌کنند. خبرهای روز را مستقیما ادامه میدیم و موضوع را دیگر میکنیم. پس از 19 سال بی‌درکی یک مهاجر گم شده به تاجیکستان برگشت. این نفر شهروند تاجیکستان بابورجب جاولیف میباشد که در شهر اتیراوی قزاقستان گم شده پس از 19 سال به زادگاهش دوشنبه رفت. خبرگزاری اقژایق می‌نویسد که پیدا گشتن بابورجب جاولیف و به تاجیکستان روانه نمودن آن با شرافت سعی و کوشش ساکن شهر لیانید دمیاشف به عمل آمده است. گفته می شود که سال گذشته لیانید دمیاشف بابورجب جاولیف را در راه پیدا می کند که آن از دست راهزنها ضرب خورده و بیهوش و بی یگان حجت تصدیق کننده شخصیت در حالت بیهوشی قرار داشته است. پس از نشر مطلب در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی، پلیس شهر اتیراوی قزاقستان به کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر الماتا درخواست فرستاده است تا معین کند که بابورجب جاولیف شهروند تاجیکستان میباشد و در صورت مثبت دادن جواب شخصیت او را با حجت‌های تصدیق کننده به آنها بفرستند. جواب نیز از کنسولگری مثبت بود و شخصیت او معین گردید. بعد این همه بابورجب جاولیفی که 19 سال بی‌درک بود طریق اتوبوس از ولایت ترکستان قزاقستان توسط ازبکستان و تاجیکستان انتقال داده شد. در خبر درج می‌گردد که بابورجب جاولیف روز 3 اکتبر به دوشنبه رسید و تحت قرنطینه فرا گرفته شده است. اعلام می‌گردد که این مهاجر 19 سال بی‌درک شده دو پسر دارد. همچنان در خبر آورده شده است که در سال 2001 او برای کار در خارج کشور رفت و تا سال 2013 در تماس بود و سپس ناپدید شد و اکنون خویشاوندان با پیدا گردیدن بابورجب جاولیف شاد گشته و از انتظارها دست برداشتند. در آخر نشر خبری نظر به وضع مرکب گرفتاری به کرونا ویروس در مسکو پایتخت روسیه نظر میکنیم. مقامات مربوطه شهر مسکو برای برآمدن به کوچه های شهر شهروندان از 65 ساله بالا که قبلا به دلیل وضع کووید 19 توصیه داده شد که در خانه بمانند جریمه نخواهند شد. در این باره شهردار پایتخت روسیه سرگئی سابیانین در بلاگ خود نوشته است: سیر و گشت و تمرین در هوای تازه محدود نیست. این معنای آن را ندارد که ترک کردن خانه و ویرانکنی طلبات های شهرداری است.
гуфтааст Сергей Собянин ва дар посух ба савол ки иронсолон барои баромадан аз хона ҷарима мешаванд ё на, шаҳрдор гуфтааст ки ӯ ба роҳбарияти полиси шаҳр бо дархости худдорӣ аз истифодаи чораҳои ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунии маъмури масъулият додани пиронсолон муроҷиат кардааст. ин нофаҳмоиҳоро пешгирӣ мекунад, аммо дар айни замон дар хотир доред ки дар мағозаҳо, дорухонаҳо, нақлиёти ҷамъиятӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳолати пӯшиши ҳатмии ниқоб ва дастпӯш ҷорӣ мебошад ва ин талаботро бояд ҳама сокинони Москав ва ҳам меҳмонон пурра риоя кунанд, илова доштааст Сергей Собянин. қаблан шаҳрдори Москав гуфта буд ки вазъи коронавирус дар шаҳр мураккабтар мегардад. Вай тавсия дод ки москавигиҳо аз 65 сола боло ва онҳое ки бемориҳои музмин доранд дар хона бимонанд. дар ҳамин ҳол Сетоди федералии зидди коронавируси Русия хабар медиҳад ки афзоиши ҳамарӯзаи ҳолатҳои суръияти коронавирус дар Русия бори аввал пас аз баҳор ба 12126 ҳолат расид ки дар 85 минтақаи Русия ба қайд гирифта шудааст. сатҳи аз ҳама баланди сироятёбӣ дар Москав мушоҳида мешавад. шумораи ҳодисаҳои ошкоршудаи олудагӣ ба коронавирус дар пойтахти Русия дар як рӯз 3701 нафарро ташкил додааст. дар давоми як рӯз 1424 нафар дар Москав шифо ёфтанд ва 33 нафар беморон фавт карданд. умуман дар Федератсияи Русия тибқи усули ҳисобкунӣ дар 85 минтақа 1,272,238 ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст. таҳввулотҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро таи беш аз 12 дақиқа шумо мустақилан рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир шунидед. саломат бошед. интизори хабарҳои тоза дар соатҳои баъдӣ бимонед.